Shalom, salam sehat manbanta. Nadi bapatura berasenina bagi sobat Mazmur ija pepegang ringan. Tetap kejuah-juahan gemi kita ibas kegeluhan ta si tetap wari. Mari kadage ibas kesempatan endas pelajari Mazmur ta guna wari minggu Advent si keduakan. Referen Mazmur nomor 800 siwa nada dasarnya buat kami do samenengan D. Do mi fa sol sol la si do si la sol la la fa mi re do fa mi re do mi sol mi fa sol mi fa mi re do mi sol mi fa sol la fa mi re do. Mari sedikit saling kata-katana. Armaku adela dengan adil Tuhan kami kamsi berkalam ajarkanlah raja undang-undang di badan bereket minman anak raja kebujuran Kelangi perintahna bangsa dualu adil dengan irajaina kalak musil alu bujur Kalak kebujuran ardalan kideka geluna dengan kemakmuran tetap kideka bulan rasinalsa Balang kini rajana sehibas lawit kulawi Mulai ibas lau Efrat nari seputang doni Arma bunga tela dengan adil Tuhan kami kamsi barakalam Kalak musil si mindongan banai sampatina Bage pekalak si kekurangan Ras kalak si lalit sinampatisa Ika lengina kalak sila argagah dengan musil Ika lengina geluh kalak si geluh ibas kekurangan Tersingatlah gelar raja rasa Kidekah arsinal sal dengan matahari Terberitalah ia Kerina bangsa puji ia Ingat indo pasu-pasu ibas di batanani Jana harta guna kesangapan raja Harmaku adela dengan adil Tuhan kami kamsi berkalam. Haleluya, 250 nada dasarna buat kami do samenengan D. Mi re do mi sol sol la do si sol sol
dalam Tuhan, pepinter dalamnya. Karina bagi manusia ngidah keselamatan, sirai bas di batanari. Haleluya, haleluya. Bujur ras selamat berlatih.